Upravo je završen sastanak državnog vrha, predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa severa Kosova, predsjednicima opština Kosovske Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečana i Leposavića i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Sastanak je trajao 3 sata, a glavna tema bili su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji. Razgovore je pratila Jelena Obućina. Jelena, šta je zaključeno na sastanku? Milice, nema konkretnih zaključaka posle današnjeg sastanka, ali ima konkretnih poruka. Naime, državni vrh danas je svojim sagovornicima iz pokrajine objasnio da je izlazak na lokalne izbore u stvari uslov za formiranje zajednice srpskih opština. A da li je državni vrh svoje sagovornike jasno danas i pozvao da izađu na lokalne izbore 3. novembra na Kosovu, pitam savjetnika predsjednika države Marka Đurića koji je sa mnom. Gospodine Đurić, da li ste jasno danas pozvali sagovornike? Srbija je danas jedinstveno i bez nametanja razgovarala o načinima kako da zajednički ostvarimo naše dugoročne interese na Kosovu i Metohiji, kako da osiguramo da oni ljudi koji se 14 godina bore na način na koji smo svi ponosni za to da Srbija i srpski interesi budu zaštićeni na Kosovu i Metohiji, to mogu da rade i u budućnosti. Izbori su bili jedna od centralnih tema naših razgovora i mi želimo da na ove izbore Srbi izađu jedinstveno. Dakle, bilo je reči o jedinstvenoj izbornoj listi. Drugim rečima, pozvali ste ih i razgovarali na koji način da izađu na izbore. Da, veoma je važno da svaki dogovor koji postignemo u bilo kom pravcu da on ide, bude dogovor iz koga će proizaći jedinstvo. Jeste li dobili povratnu reakciju? Da li postoji raspoloženje da se pojave sve stranke na jednoj listi na tim izborima ili verujete da je takav dogovor moguć s obzirom da ovo nije poslednji sastanak? Još uvek traje razgovor o okolnostima vezanim za održavanje izbora i razgovori na tu temu će se sigurno nastaviti. Ono što je bila jasna poruka svih ključnih aktera u Srbiji danas jeste da je vreme da se stranačke borbe kada je reč o Kosovu i Metohiji ostave po strani i da je ključni državni interes da se, ukoliko odluka o zajedničkom izboru zajednički bude doneta, na te izbore izađe kroz jednu jedinstvenu listu. Hvala najlepše što ste govorili za Dnevnik RTS-a. Valja napomenuti i da sagovornici, dakle, delegacije Srba sa severa Kosova koja je danas stigla na Andrićev venac, nije došla sa jedinstvenim stavom o izlasku na lokalne izbore 3. novembra. Naime, njihove izjave prethodnih dana su se protezale od toga da su izbori potpuno neprihvatljivi do toga da ukoliko se poklope interesi će izaći da glasaju. Posle današnjeg sastanka kažu trudit će se da sa državom Srbijom, odnosno sa Beogradom i državnim vrhom nađu jedinstveno rešenje. Predlažem da čujemo šta je još rekao predsjednik opštine Zvečan. Državni vrh sigurno ima svoju, da kažem, i obavezu iz Briselskog sporazuma. Jedna od obaveza je i izbori koji bi trebali biti 3. novembra. Pre toga, zaista puno stvari puno stvari treba odraditi. Mi smo iznali i, dakle, naše viđenje tog Briselskog sporazuma. Jednom rečju oni su vas pozvali, vi ćete razmotriti. Tako je i ponovo ćemo se vidjeti. Na kraju da kažem i to da ovaj trosatni sastanak nije poslednji, dakle bit će još sastanaka državnog vrha sa predstavnicima Srba sa severa Kosova, ali i sa onima južno od Ibra. Toliko za sada. Milice. Hvala. Čuli ste Jelenu Obućinu koja je pratila popodnevne razgovore u predsjedništvu.